PCNO Chin PAWLPI le Falam District Ruai tu te hian Federal Democracy hi andu ve rengem hezo na hi hanzir chiang te ang u Chin State pumpui hi mipui thlantlin mipui leader nia kan ngai Chief Minister Pulian Luaya kai shwai na in political coalition nget tak kan din thei ani chuan kan du thu sam chu Chin State da zofa te ma ni in rail ball na kan nei theianga ti chuan good governance dikna kan nei chuan ramma son na tur Federal Democratic System kan siam thei thuayang ti in beisei na nen mi pui zong song hian kan clear thup kha ania ma se Mizorama aral tlan nu kumli zet aliam nu po in revolutionary force zong song chu shri khatwanin a hui khom thei lova zofa chipeng sang te chu in pum khat na nei turin achunga kanin nga na asan te reng nen ami mala chutiang hui khom thei na engma kan mutalo ani lentang post clear tu te le ngai thatu te in zawa in chibai le vek ule Pulian Luaya hi Chin State da cheng zofa te hian public leader anga kan ngai lain sangni somni pathum kumtop lam kan chuan kai meu chuan Chinland Council le Chinland Sarkar aron piang thuta Chin State Assembly a MLA atana thlantlin pupa thanga chu Chief Minister a thlantlin alo ni der to ani Kovil mun sang Chin State in rail ball dan lo thli thlai thin political analyst tetan ero Chin State kalzel dan tur shet thiampui a har ta hle mai Military Council Sarkar la chuan Chin State Chief Minister Dr. Wungsuan Thang alo nem nget boka Chin Hillsa kan zo tang ram nuam kan ti political din mun chu asai sa ta nuai maya engwange enge achan kan ti chuan Chin mi pui zong zong huap khai khom thei shwai tu kan nei lo ti alang chiang ta ani Chin State huam chunga revolutionary force te zinga hian in shet thiam ton na le in rem na om thei zel se chuan mi pui te mathlir Federal Democracy lam tluang zo in Military Council sipai sarkar chu reilo te chungin Chin State chunga tang hian kan chuak vek anga Mizoram Chief Minister kai shwai Advocacy Group for Peace chuan rotna an siam puyanga tuna Chin National Council ruam man na te hi aron puitlin thuai tura kan ngai hlomani zalen na kol eng om thuai se ti chu zona thlak mi pui te kan bei sei em ani boina chum pui hi engtika nge atop don ti chiang taka soi thei ni lo ma se ruam man na fel tak ero siam thei ani thung Myanmar ram hian January nili sangkha zakwa somli period khan breathing op na atangin a indanga Myanmarin independence amu ma September ni som ni pali sangkha zakwa somli pasari khan ram in rail ball na dan constitution adwana tuna Chin State kan ti hi Chin Special Division ti ming putura ruwa man ania Myanmar ramin independence amu no reife thlengin Chin Special Division ming apu ani kha Burma ramin zalen na independence amu khan State le division ti in bial shan ten ani a Chin Hills ero mason na vur shan pa ngai bik ani lain Kachin State Karen State Shan State le State dang te le division te ero Chin Hills anga ngai to ngai an ni shan lo Union of Burma Sarkar chuan Chin Special Division a Commissioner chu how to berni in athut chil ngala Falama office ahunga ti chuan Chin Special Division chu district pahnia 10 ani vele bokani Northern District mun pui chu Falam ania Northern District a chuan Falam bial halkha bial le te dim bial te an oma chung bial te chu Deputy Commissioner in ahawani Southern District mun pui ve thung chu Kampalet ania Southern District a thung chuan Kampalet bial matupui bial paletwa bial te anni Kampalet bial po chu Deputy Commissioner in a inkol ve bok bial township tin te chu SDO civilian athut chil zel ve boka tin Burmaram Independence anni hlim khan Chin Hills chu Chin Special Division Chin Witi ta dain ti ania Central Burma chuan
vo big mal som na in an vurdon emo anti lain Burma rambung sang zinga changkang lo berle nufual ber alo ni ta zawk hlau ani sangka zakwa som sari pali kum alo in her chuaka Burma ramin constitution an siam thar le a chin special division po chu full-fledged state ni ve to turin sangka zakwa som sari pali January ni thum khan aron nem nge thei ta shamani khati hun lai kha Colonel Van Kula thilti wung lai ani awangin state capital ero falam ni talovin halkha ani tur thu sangka zakwa som ruk panga July ni ruk khan Central Burma atangin tlangzar ani thung hetianga state capital falam atanga halkha khopuya son ani dai awangin lai nam theu falam nambil le halkha nambil inkara inti thiam lo na khikak lian tak alo in phum rudai to ani hei hi adik em ani Burma azo na thak te thluak hi tumthum li lai suk sak to te kan ni a kan ril ru phak chin po a u lo thin hle sap ho khan kan thluak min suk saka chu min nuwa kol hovin min suk sak le a chu min nuwa kol sipai te ero chuan kan thluak min khor min thuan ne ema wangin kan mindset hi afu thei to lo ni berin alang ani zo na thak te hi lom khata fuan khoma kho saza thin kan ni awangin chi le chi in ngai na zwal bi kan ni a thian chan thi ngam tia hriat kan ni bok he kan ril ruput mang hi kol ho le kol sipai te khan an hre chiang hle a chu mi nun zemoi tak ti chiat ani theinan chin fa u nau za te inkara in mu thiam lo na in rem thei lo na thlen tir thei tur thil ngai to in kol ho chu an man hlel ta ema abul chan nan chin fa te zinga nam hlom lian pahni falam le halkha chu anin huat tir tapang mai ani chu shi virus chuan ngai to na thalo tak atai dar zela unaw le unaw in rin theilo na rin hlel na te anei tira lamtang le pol zong in hung shandu na te unaw in kara siamin chibing chibil khobil kaushan bil ti te in mission ang main kanin mu chau mek ta a politic tongkam takin centralization a kan cheng chauta ani chin polpi hi falambiala za hau tong mang CNO nen thumun tlat te hian zethalo deuh mai an von nun tlat chu centralization hi ani kan hriat theile kan hu pha ka chuan chin polpi hian ma ni chibil khobil nambil kaushan bil bi ka ham that na le mason na an kalpui war hlea an huang chunga leng velo namdang le peng dang te lakatangin in lakshan tum te fuan khom an ni tlang pui thin huangauram le kali ka bo bial chunga zo na thla kaushan lian le member tam na chuan zo fa te kan ni zia alang thina pathian biak in khom na te kaushan in khom pui liana te Presbyterian Methodist Wesleyan mizo kaushan te chuan an hlabua an da thin hla te chu falam poi hla halkhala mizo hla te ani tlang pui thina phur takin an sa thina ni chin polpi chin sinot falam sinot lairam sinot kaushana chuan mizo hla an sadulawa sak an khap tlat thung ani kan mu le hriat chian falam chin polpi te hian mizo te min ngai san lo ema wangin huangau tlang dunga po hian an ma ni tong deuh khera mi biak an ching thin te hi aril rute thak tak seta a federal lo hle ni in alang tharau lam thila ma in ti sang du an ni chuan khovel thila phei chuan engtiang taka na sajok nge niang ti chu kan hre thiam theu ome centralization le kan bei sei federalism kalphung chu in mil hlol lo in person tak ani federal democracy chu enge ni federal chu he chanela po hian kan soi fo thina kan soi non le ange federal ti omzia hi olsam taka soi chuan politic in millo community te angkhata common government pakhat anni theinan pum khata in siam le namle region ti dan in millo tak tak te zai khata luan tier system ani ber ti in soifia ta ila adik thei thovin karing chinle na buaina ataka chok chuak tu chu
CNO CNDF te hi annia Falam district atanga bial shan ni dua indan indang du tu te hi inlak shan na chibil feeling an nei ti na anilova barmaram le chinlen anga nam sang sang tong sang sang nei te tan federal hi system taber anizo ka ni ti hi anpom du lo wang ani ramdam na system om chun ati thei hial zo ka ni federal rama chuan mi in keichu ka tong sang dewa kan zia po adang deuh tia indan andu chuan a om lutoke grassroots level atangin kanin sui khom le don nia ti mai chu kan ti tur ani lain centralization kengko tata ma ni bul nayan nam tlem jok te har sat na siam saka ral thuam mangin kap mai kan shelo na hian federal moina pangpar huana pangpar rong chi sang sang a partir theilova unaw le unaw cheng rangin kan kap tamai kha shet thiam har lai ber chu ani federal hi township ke darna ani don lova kan township phelsin ani po in chinram chunga rambung pakhat tho alani don ani hei hi akal phung dik sok chu ani federal system in agentel bottom up system kan manganga common language in chu wanga kanin ngir ngau na hian chinlen mason na adal ema kumsom nga chuang in ngir ngau na kan kalpui to a chin pum huat bril rupu theilovin ma ni township bak ngai to na kan da thei to lova chu mi she thiam lovin hetianga kal chun zom du kan la om fo hi centralization ania sim ahun to hlea federal ril ruput ahun to hle jok ani chu kan chinlen hrisel na tur le mason na tur ani ti hi mi puite hian kan hriat athakhop mai zaw taka politics huang ilo thlir thiam zel theinan le chanchin rin tlak le belchian tlak hriat idu chuan len tlak pos hi ilo ngai chang reng thin don nia